میگویند که افسانه به ذهن و تفکر و جهانبینی کودکان تاثیر می‌رساند و یک راه مؤثر تربیت کودکان نیز است. افسانه چیست؟ از کجا پیدا می شود و چرا کودکان آن را دوست می‌دارند؟ دوستان عزیز، خواستیم که امروز همین موضوع را مطرح سازیم. میگویند که افسانه برای کودکان راهنمایی میباشد که فرق نیک و بد، راستی و عدالت و محبت و خیرات را میآموزد. از همین خاطر کلانسالان با کودکان افسانه نقل میکنند. از طرف دیگر زبان و موضوع افسانه خیلی ساده است که هنگام شنیدن کودکان در هر حال مضمون آن را درک میسازند. کودکان حالی منطق علمی ندارند. ما که در دوام حیات که میخونیم تاثیر میکنیم وای داریم منطق علمی پیدا میکنیم، اما کودک این چیز رو ندارد. کودک تنها تصور کرده میتونه، او حیات بیرونه رو تصور میکنه. به همین خاطر ما کلانا با کودکان افسانه نقل میکنیم تا اینکه جهان بیرونه داخله رو تصور کرده تواند. در این راستا افسانه متن‌های آرمانی مردم است که با واسطه آن آرزو و نیت‌های نیک خود را بیان می‌سازند. می‌گویند که افسانه ادامه اسطوره است، زیرا در آن پرسنژهای تخیلی اساطیری بیشتر تصویر می‌شوند و هر گردش تاریخی به افسانه تأثیر خود را می‌رساند. افسانه‌های خلق تاجیک تقریباً از آخرهای عصر 19 گردآوری شده است، شروع شده است و قبل از انقلاب اکتبر دانشمندان روس، شرق شناسان، مردم شناسان و بعضی سیاحان خارجی نمونه‌های آن را گردآوری کردند. مثلا الکسی سیمیونوف نمونه‌های آن را در کتاب‌های خود از مردم وادی رشت، یعنی از قراتیگان درواز گردآوری و چاپ کرده است که سال 1902 به نشر رسیده بود و تا به امروز عالمان تاجیک فولکلورشناسان نمونه‌های خیلی زیاد را جمع کردند. در گنجینه فولکلور انستیتوت زبان و ادبیات بنامی رودکی بیش از 6000 افسانه، البته آنجا نسخه ها یا وریانت ها هم هستند، محفوظ است. در برابر آنه که کتاب‌های زیادی افسانه‌های خلق تاجیک به نشر رسیدند، همچنین ادیبانی هستند که مخصوص برای کودکان افسانه ایجاد می‌کنند. برای نوشتن اثری برای بچه ها باید از شیوه ایجاد اثری بچگانه باید آگاه باشیم. شاید که تمام عمر من به همین موضوع بخشیده شد و پیوسته زیاد کار کردم، اندک شاید آگاهی یافته باشم. البته با این تکرار به هم میگم، لیکن واقعا برای بچه اثر ایجاد کردن دشوار است. من یک مثال میارم. مثلا برای خواننده صنف یکم وقتی افسانه مینویسه، یک جمله از 3 یا 5 کلمه عبارت باشه. وقتی برای بچه صنف 2 مینویسه، جمله شما در همه اثر بدیعی باید از 3 تا 8 کلمه داشته باشه. مجبور است که ادیب این جنبه رو هم به اعتبار گیرد. لیکن وقتی شما برای 20 ساله ها، 30 ساله، 40، 50، 60، 70 ساله ها اثر ایجاد میکنید، از این خصوص فکر نمیکنید. بغیر از این شما نمیتونید که فلسفه داخل کنید به اثر بچه ها. میگویند که افسانه ها به نوعهای گوناگون تقسیم می شوند که وابسته به سن و سال باید به کودکان آن را نقل نمود. نه همه افسانه ها به ذهن و تفکر کودکان تأثیری مثبت می رسانند. افسانه‌ای هستند که در آنجا اصلا جانوران و حتی بعضی گیاهان و بعضی اشیا هم نقش اجرا میکنند. این را میگن افسانه‌های تمثیلی یا افسانه مثل‌ها. و همچنین افسانه‌های سحرآمیز هستند که مخلوقات اساطیری را در بر میگیرند. سحر و جادو در آنجا اهمیت دارد، موقع دارد. و این چنین افسانه‌های معیشی که در اینجا نه سحر و جادو است، نه جانوران سخن میگویند. یعنی این به حقیقت نزدیکتر است، به روزگار امروزه، به روزگار واقعی نزدیک است. و همچنین تا امروز کسی تصنیفی مشخص نگذرانده است، اما افسانه‌هایی هستند که برای کلانسالان هستند.
افسانه هستند که برای اطفال سن خرد هستند، چون که هر یکی آنها به خود یک حکمتی دارند. مثلا همون افسانه بوزک جنگلمو، این افسانه بیشتر برای بچگان است، یعنی برای بچگان تقریبا تا سن 7-8 ساله. و در اینجا یعنی به سخن کلان سالان گوش کردن تاکید می شود که در رو به بیگانگان نگشایید، یعنی یک پند و حکمتی در خودش دارد. و افسانه‌ای هستند برای کلان سالان، مخصوصا افسانه‌های عشقی رمانتیکی هستند، به مانند طاهر و زهرا، خسرو و شیرین، خب یا فرهاد و شیرین. خب افسانه‌ای هستند که بیشتر واقعیت‌ها را انعکاس می‌کنند. بسیارتر ما کوشش میکنیم که افسانه را در وقت خوابی کودکان نقل کنیم. وقتی که ما درباره دیو یا اینکه یگان مخلوق‌های عظیم جثه‌ای که وجود ندارد نقل میکنیم، آنها به یک هیجان، به یک هراس میافتند که در تمام حیاتشان تاثیر منفی رسانیده میگیرند، یعنی که ترس پیدا میکنند، یعنی که خوراکی حاضر بابا میبیاد چه میخوره. خیلی همین خیلی سخنای گفته کودک رو که میترسونیم، همین چیز در انکشاف کودک کمتر تاثیر منفی میرسونه. با فکر شما باید چگونه افسانه ها برای کودکان پیشنهاد کرد و چگونه موضوع ها بیشتر برای کودکان مثلا مخصوص تاجیک نوشت؟ موضوع محدود نیست، میتونید که از همین کریم خرک سر کنید روید به کیهان که یک کیهان آور به ماه نشست. موضوع برای بچه ها محدود نیست، گپ در سر اون که کی می نویسد و چه خیلی می نویسد و بسیار وقت سهل می دارند و گمان میکنند که برای بچه ها همین درباره ارچه، همین سبزه، درباره همین سنگ و قلوخک و درباره همین موسیقی گنجشک نویسند در کاری خیلی نیست. ما میتونیم که بسیار موضوع های مرکب را گیریم، لیکن بچه خوراک کردن در کار، زبانی ساده بچه فهم. بعد همین خیلی گفتن در کار که بچه خوانده فهمد. равонпизишкон ҳангоми муолиҷаи кӯдакон аз афсона зиёд истифода мебаранд, аммо дар баробари оне ки афсона як роҳи муассири тарбияи кӯдак аст, дар ин баробар он метавонад баръакси ҳол низ таъсир расонад. در روند терапия ҳаст афсонатерапия. вақте ки кӯдак назди мо мебиёяд, вақте ки кӯдакро тест мегирем, масалан тестҳои психологӣ мегирем аз кӯдак, мебинем ки чӣ проблема дорад кӯдак, яъне гуфта наметавонад, ба онҳо кӯшиш мекунем ки вобаста ба проблемаи ҳамон кӯдак афсона нақл кунем, то ин ки кӯдак худро дар ҷои қаҳрамони ҳамон афсона монда, амин мақсад ки проблемаи худашро бартараф кунад. кӯдакон худашонро дар ҷои қаҳрамони афсона бештари маврид мегузоранд. онҳо фикр мекунанд ки ана ҳамон қаҳрамон ҳастанд. вақте ки мо ба кӯдак афсонаи дар бораи хубию бадӣ нақл мекунем, яъне ки мо тақсим мекунем ки мақсад ки дар ин ҳолат бадӣ безеб аст, хуби нағз аст гуфта, онҳо худашонро ба шакли ҳамон қаҳрамон тасаввур карда, ҳамин чизҳоро ба таври худ ҷудо мекунанд ки ин чиз хуб набудааст, ин чиз хуб будааст гуфта, онҳо худ ҳамин чизро меофаранд. خب مثلا баъзан вақт наметавонад ки مثلا таъсир як қаҳрамон тақлид ба ҳамон қаҳрамон ба ҳолатҳои дигар ногувор оварда расонад. مثلا дар афсона мехонад ки қаҳрамон مثلا бо кадоме ҷанг кард, бо одамҳои бад ҷанг кард, вайро мағлуб кард, مثلا он корҳои зишти дигаре ки ҳаст. ин ҳолатҳо шуда метавонад? бале, метавонад, чиба не? вақте ки кӯдак худашро қаҳрамон ҳис мекунад, ба монанди ҳавай либос мепӯшад, ба монанди ҳавай кору фаъолият мекунад. вақте ки мо ба кӯдак афсонаи зишт, яъне ки бад нақл мекунем, ӯ худро дар шакли ҳавай мегузорад ва кӯшиш мекунад ки ба ҳамрафиқони худ, яъне ки ҳамсини соли худ таъсири манфии худро расонад. ин вобаста аст аз калонсолон ки чӣ гуна афсона ба кӯдакон нақл мекунанд.
ба ҳар ҳол равоншиноси машҳур Лев Виготский мегӯяд, ҳар вақте ки ба кӯдак он чизеро ки нест нақл мекунем, тарзи инкишофёбӣ ва рушди кӯдак нодуруст шакл мегирад. дар ин ҳолат бояд калонсолон зиёд эҳтиёткор бошанд ва афсонаҳоеро нақл кунанд ки бештар ба ҳаёти воқеӣ наздик бошанд. буд набуд як рӯбоҳ буд. рӯзе рӯбоҳ моҳӣ гирифта хурсандона ба хонааш метохт. ҳамин вақт гург ӯро дида ба ӯ гуфт: ой рӯбоҳ, ту ба куҷо ин қадар тохта истодаӣ? ин моҳии дуздиро аз куҷо гирифтӣ? рӯбоҳ гуфт: барои чӣ ту ин хел фикр мекунӣ? ин моҳии дуздӣ нест. ман онро аз кӯл доштам. Ассалом халаҷон. Ассалом, ассалом. Халаҷон. Ташаккур, раҳмат, офарин. Ташаккур. Аслан ҳар яки мо дар давраҳои кӯдакиамон аз бобою бибӣ, аз волидайнамон, махсусан пеш аз хоб рафтан афсонаҳоро шунидаем. ва воқеан ҳам ҳар яки мо аз рӯи тафаккури кӯдаконаамон тасаввур мекардем ҳамон қаҳрамонҳои афсонавие ки барои мо пешниҳод мекарданд. Аммо бо гузашти солҳо афсона ба театр омад. яъне дар театр афсона намоиш дода мешавад. яъне мо бо чашм афсонаро мебинем. бале, бо гӯш мешунавем. офарин. таъсири намоишҳои театрӣ низ муассиртаранд ва дар ин раванд заҳмати зиёд сарф мешавад. барои омода шудани як намоиш бояд корҳои зиёдро анҷом дод. дар театри лухтак сараввал ба сохтани қаҳрамонҳо шурӯъ мекунанд. бояд лухтакҳо чунон сохта шаванд ки феълу рафтор ва хислатҳои гуногуни қаҳрамон дар он аён шавад. вақте ки рассон бо коргардон яъне як маслиҳат мекунанд, аз рӯи сценарияро хонда як хулосаи муайян мебуранд, дар рӯи коғаз ҳар як қаҳрамонро рассон дар коғаз тасаввур мекунанд. яъне мо бар сохтани ҳамон лухтак шурӯъ мекунем. вақте ки мо қаҳрамона сар кардем шурӯъ карданша, чӣ хеле ки дар забони русӣ мегӯянд, масалан эскиз, мо яъне ки мо аз рӯи ҳамин эскиз, яъне аз рӯи ҳамин тасвир қаҳрамонро сохта ба ҳунармандон пешниҳод мекунем. ҳамчунин ҳангоми тамошои намоиш тамошобини хурдсол қаҳрамонҳоро бештар дарк мекунад ва ин ҷо афсона ба воқеият наздиктар мешавад. аллакай баъзе кӯдакҳо ҳастанд ки дар вақти намоиш бовар мекунанд дар ҳақиқатан ва ё худашон дар тасаввур мекунанд, дар ҳамон дохили афсона тасаввур мекунанд, мебинанд. барои ҳамин мо мехоҳем ки имрӯз насли наваса тарбия кунем ба воситаи ин хел афсонаҳо, мисол аз наздик бина шинос шаванд, то ки дар оянда онҳо ҳам як мисол барои халқи ватан, барои миллати худашон ҳамеша хизмат кунанд. ва махсусан ҳолатҳое ҳаст ки кӯдакон ҳангоме ки намоишномаро тамошо мекунанд, табиист ки дар ҳар як афсона характери мусбӣ асту манфӣ аст ва ҳангоми иҷроиши ана ҳамон характерҳои мусбӣ кӯдакон аз ҳамин ҷо алоқаманд мешаванд ба намоишнома ва ҷавоба мегардонанд, ба ҳамон қаҳрамони манфӣ гумон мекунанд. аслан худи афсона ҳамин хел аст. вақте ки тамошобин меояд, дар ин ҷо ҳаст нақшҳои мусбату ҳаст нақшҳои манфӣ. вай аллакай худашро мебинад, агар ман мисли ҳамон бача мисол ҳамин хел беодобӣ кунам, ҳамин хел кунам, бинед ки дар охир ба чӣ воқеҳо рӯй мешавад. масалан ҳамин дар намоиш ҳамон бачаи шух фарз кардем ки вай хост ки бобоша ёрдам диҳад ва ёро мисол оташ дар гирон ба як ҳолате омад ки қариб боғ аз даст равад. ба ҳамин хотир вай тамошобин мебинад ки агар ман ҳамин кора кунам, маълум аст ки ман ҳамин боғро аз даст медиҳам. хулас вай худаш аллакай дар ҳамин дарони намоиш мебинад ва баъд аз намоиш баромадан аллакай вай мегӯяд ки ин кори хато будааст, ман бояд ин корро такрор накунам. бо гузашти вақт оҳиста оҳиста афсона ба синемо омад ва имрӯз ширкатҳои бузурги филмсозӣ кӯшиш мекунанд ки афсонаҳои ҷолибро ба филмҳои тасвирӣ табдил диҳанд. аммо ин филмҳои тасвирӣ то чӣ ҳад метавонад ба зеҳни кӯдакони мо таъсир расонад, то чӣ ҳад метавонад онҳоро тарбия кунад.
гоҳе волидон барои фарзандони худ филмҳои тасвириеро пешниҳод мекунанд ки дар он саҳнаҳои зӯроварӣ гоҳе фаҳш ва ҷангу ҷидол дида мешавад. баъд аз тамошои ин гуна филмҳои тасвирӣ оё одату хислатҳои кӯдакони мо тағйир меёбанд? масалан амон Человек-паук агар тамошо карда бошед аз баландиҳо худашро мепард. баландиҳошона мепарад. Ин су ба он су, ин су ба он су мепарад. Кӯдаконам ҳамин чизҳоро амалӣ карданашон мумкин аст. Яъне ки худашонро ҳамчун як қаҳрамони ҳамон мутфилм дида ҳамин амалҳоро иҷро карданашон мумкин. Аммо намедонанд ки ин чиз ҳақиқат надорад. пеш аз ҳама бояд гуфт ки имрӯз дар тамоми ҷаҳон мавқеи афсона танг шуда истодааст. ҷои онҳоро анамин филмҳои тасвирӣ ва анамин филмҳои бадии тахайюлӣ гирифта истодаанд. вазифаи афсона чӣ буд? он мазмуне ки дар мундариҷаи афсонаҳо дарҷ шуда буд, имрӯз бачаҳо онро метавонанд аз тариқи ин филмҳо бинанд. ва аммо дар ин ҷо як тафовуте ҳаст. дар афсонаҳои мо, махсусан афсонаҳои тоҷикӣ, дар ин ҷо ҳатман гуфтем некӣ бар бадӣ пирӯз мешавад. ҳар касе одил аст ҳатман подоши нек меёбад. шахси ситамгор, шахси золим ҷазои худро мебинад. яъне ҳатман некӣ пирӯз мешавад. ин дар тарбияи фарзандон хеле аҳамияти хуб дошту дорад. аммо филмҳои тасвирӣ ин чизҳоро надоранд. ва аммо мутаассифона имрӯз чун дар замоне ҳаст ки иттилоот ба қавли бебаркаш вориди фарҳанги якдигар мешавад, имрӯз дар тамоми ҷаҳон ин синамо ва ин филмҳои тасвирӣ, яъне саноат гуфтан мумкин аст, саноат ё санъати филмсозию аниматсионӣ, инҳо ҳамаашон ба хотири маблағ, ба хотири тиҷорат, ба хотири ҳатто шояд ҷанбаҳои ғаразнокам дошта бошанд ки ин ё он фарҳангро масалан догдор намояд. бо кӯдак ҳамин хеле муносибат кардан дар кор. ин дафтари тоза аст. чизе навистед тоза карда намешавад. агар тоза кунед ё варақ сурох мешавад, ё изи хати шумо мемонад. мо кори хеле зиёд карданам дар кор, намедонам. дар ин ҷо масалан ба андешаи шумо кӣ бояд масъул бошад ки масалан кӯдаконашро нагузорад ки масалан ҳамин гуна филмҳоро тамошо кунанд? хуб ҳар гуна афсонаҳоро дастрас накунанд. афсонаҳои бештар онҳо мутолиа созанд ки барои хирадиёнҳо, барои мафкураи онҳо таъсири хуб расонанд. масалан адибон, хонандаҳо, волидон, омӯзгорон, равоншиносон ки бо кӯдакон саркор доранд. воқеият ин аст ки идеали кӯдакони мо абарқаҳрамонҳои дуруғини филмҳои тасвирӣ бегонагон аст. имрӯзҳо бархе аз кӯдакон бо пӯшидани либосҳои одамтортанак, супермену бетмен шоду хурсанд мешаванд. дар ин ҷо кӣ гунаҳгор аст? ба андешаи шумо давраи нарасидааст ки мо бояд масалан абарқаҳрамонҳои худамонро дар афсонаҳои худамонро ки дар филмҳои тасвирии худамон дошта бошем. масалан имрӯз кӯдакони мо тақлид накунанд ба масалан бетмену масалан одамтортанаку дигар қаҳрамонҳое ки ҳаст масалан аз фарҳанги мо бегона аст. мо метавонем ки масалан рустами дастони худамона созем, масалан эраҷи тилишкани худамона, ҳамин гуна қаҳрамонҳои зиёде ки дар афсонаҳои халқи мо буданд. ҳатман бояд ин корро кард. мо хеле афсонаҳои зиёд дорем. достанҳои шоҳнома аст, достанҳои зиёди қаҳрамонии паҳлавонӣ аст. бале, масалан паҳлавониҳои аваз паҳлавон ҳаст ки бо суғдоншоҳ масалан дар афсонаҳои гурғулӣ ҳаст. ва ҳамин тариқ мо метавонем ки дар асоси мазмунҳои адабиёти масалан тоҷик ҳамин гуна як филмҳои хеле хуб ба навор гирем. ва ҳатто дар ин масалан афсонаҳои мо чунин ақидаҳое онҷо ифода ёфтанд ки онҳо характери ҷаҳонӣ доранд. онҳо масалан як мазмунҳои гуманистӣ доранд ки ба тариқи он метавон ки ба тариқи тарҷума метавон ба тамоми ҷаҳон онро паҳн намуд. мегӯянд ки илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. ҳар яки мо имрӯз масъулем ки анъанаи афсонагӯӣ аз миён наравад. афсонаҳои хуби тоҷикиро барои фарзандони худ нақл кунем то одатҳои асили тоҷикӣ дар хуну пӯсти мо ҷой гирад.